Mu nama mpuzamahanga higa ku iterambere ry'Uburayi European Development Days Conference, Perezida Kagame yavuze ko leta y'u Rwanda yafashe ingamba zo gutuma u Rwanda ruba ahantu habone ho gukorera ubucuruzi ndetse no guteza imbere ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore. Ubwo yitabiraga inama mpuzamahanga European Development Days 2017 mu Bubiligi kuri uyu wa gatatu, Perezida Paul Kagame yashimangiye ko leta y'u Rwanda ikora ibishoboka byose kugira ngo yorohereze ishoramari mu Rwanda, ariko kandi bakibanda mu ishoramari ry'ikoranabuhanga ICT ndetse no kugeza murandasi mu gihugu hose bikajyana no kubahiriza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore. Which is why we continue to work to make Rwanda niyo mpamvu dukomeje kugira u Rwanda igihugu kimwe mu bihugu ku isi byorohereza ishoramari n'ubucuruzi, kandi ni ingenzi. Ariko ibintu byashoboka cyangwa ngo birambe mu gihe abagore badahawe uburenganzira ngo bagaragaze impano zabo. Perezida Paul Kagame yakomeje avuga ko leta y'u Rwanda yashyizeho politiki ihamye igamije kurandura burundu ubusumbane bwabaga hagati y'umugabo n'umugore, ndetse itangiza ibiganiro byagize uruhare mu guhindura imyumvire y'ababyeyi bakandamizaga igitsina gore. Gusa umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ngo bwatanze umusanzu ufatika kugira ngo iri terambere rishingiye ku buringanire rigerweho 100%. The European Union has been a very good partner in these efforts. Umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe wabaye umufatanyabikorwa mwiza ku buryo bufatika, kandi ndabizeza ko inkunga mwatanze yakoreshejwe neza mu Rwanda kandi twarayishimiye. Biteganyijwe ko Perezida Paul Kagame azagira ikiganiro na Minisitiri w'Intebe w'Ububiligi ndetse akazaganira n'Abanyarwanda baba mu mahanga ku itariki 10 Kamena 2017 mu gikorwa cyiswe Rwanda Day. Biziyare Mitashye, Clouds TV.